Pozdrav za sve! Danas predstavljam fotoaparat Canon SX740 HS. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je YouTube kanal 3 zvezde uputstva. Pored samih tutoriala koje snimam, odlučio sam da predstavim malo i opremu koju koristim i sad je na redu ovaj fotoaparat. Ovaj video je malo duži jer prvo predstavljam pakovanje u kom je fotoaparat stigao i kakav je prvi utisak o njemu. A potom prikazujem nešto i fotografija kao i video snimaka da biste vidjeli kako radi. Na kraju su snimci po jakoj kiši uveče pa se može vidjeti i u takvim uslovima kako on radi. Sve je snimano na automodu, a ko želi može i ručno to da podešava i tako da dobije fotografije i video snimke baš kakve želi. Fotoaparat Canon SX740 HS sam nabavio pre svega za potrebe snimanja materijala za YouTube. Opreme inače imam dosta, ali jedan moment je škripio i to sam sad rešio. Problem koji sam rešavao je bilo pitanje autofokusa kada se snima video. Ovaj fotoaparat ima to odlično rešeno, a uz to nudi još dosta drugih mogućnosti. Kao što već možete vidjeti, ja sam nabavio paket koji se zove Travel Kit, koji pored SX740 HS sadrži još torbicu i mali tripod. Sve je to odlično upakovano i lepo složeno. Prvo se može izvaditi torbica koja se nalazi u zaštitnoj kesi. Potom je tu i mali tripod, također se nalazi u zaštitnoj kesici. Ovo je jedan od onih tripoda koji se još nazivaju Gorilla tripodi. Proizvođač je Joby, a i sam proizvođač ih naziva Gorilla podovi. Potom je unutra i kutija samog fotoaparata. Kada otvorite ovu kutiju, na vrhu se nalaze knjižice sa uputstvima. Mada deluje veoma obimno, to je varka. Zapravo su u njih ubacili kratka objašnjenja, ali na velikom broju jezika, pa to sve deluje veoma obimno. Potom kad se skloni dodatak poklopca, vidi se da je tu ispod kabel za napajanje punjača baterija. Zatim i sam punjač baterija. Potom tu pored aparata se nalazi baterija, kao i mala uzica koja ide uz fotoaparat, a prilikom fotografisanja se postavlja na ruku. Tu je i sam Canon SX740 HS koji je dodatno zaštićen pakovanjem od nekog penastog materijala. Ovaj aparat ima zanimljiv sistem rotacije zadnjeg displeja, a u odnosu na neke druge Canon aparate mislim da je ovo lošije rješenje. Jednostavno se displej ne može okrenuti prema unutra, te tako zaštititi prilikom transporta. Za sam fotoaparat prvi utisak je dobar, jer je aparat od metala uglavnom, što daje određenu težinu, a to odmah stvara osjećaj da je kvalitetniji. Također i završni radovi oko fotoaparata su finiširani do kraja, pa sve to izgleda fino. To je onako moj prvi utisak. Tu se na dnu fotoaparata nalazi sistem za montiranje na stativ. Sa donje strane se nalazi poklopac mjesta za baterije i kartice, a što je dobro, on je dosta sa strane. Nedavno sam imao duže snimanje sa jednim drugim fotoaparatom
koji ima slično urađen taj poklopac i pozitivno je što sam mogao da menjam bateriju bez skidanja sa stalka. Tu je potom i torbica koja ima na sebi prikazan logo Canona, što stvara utisak da je namijenjena baš za ovaj fotoaparat. Sa prednje strane je jedan uzak džep, dobar je za smještaj možda nekog papira ili da se tu smjesti na primjer hemijska olovka. Zatim ide jedan džep sa cipzarom, on je malo širi i on sa jedne strane ima dosta pozicija za smještaj memorijskih kartica. Pored se nalazi sa zadnje strane, da kažem, držač za čičkom koji je veoma kvalitetan i veoma dobro drži. Tu je i jedna alka koja može da se koristi u nekim situacijama. Drugi pregradak sa cipzarom je veći i veoma dobro odgovara za dimenzije fotoaparata Canon SX740 HS. Potom tu je tripod. Sam tripod je dobro napravljen sa zanimljivim sistemom pokretanja nogara, a deo na koji se postavlja fotoaparat je u potpunosti od metala, što dodatno povećava osjećaj sigurnosti. Završna obrada ovog malog tripoda je na veoma visokom nivou. Ovo je ono što se tiče otpakivanja fotoaparata i prvog utiska. Sad prelazim polako na deo da se prikaže kakve fotografije i video snimke ovaj aparat može da napravi. Prvo jedna fotografija panorame u Apatinu blizu stadiona i uz put koji vodi do marine. Tu sam na slici selektovao jedan deo gdje se nalazi zastava. Canon SX740 HS ima jako dobar zoom i sad ću prikazati foto kako izgleda kad se zoomira. Kao što se može vidjeti, zastava se veoma dobro vidi, s obzirom koliko je približena. To na sličnom nivou ide i kad se koristi video, pa sam snimio i jedan primjer video snimka na ovom mjestu kako ovaj fotoaparat zoomira tu istu stavku kad se snima video snimak. Ovaj video je snimljen sa tripoda pa je stabilan. Sad ovdje nemam snimak zvuka, sklonio sam ga, ali mogu reći da je pomalo nezgodno kako fotoaparat beleži vetar koji se čuje. Potom ide par fotografija koje sam snimao usput. Prvo je pogled na Apatin, na panoramu Apatina. Zatim tu je jedan detalj sa rampe, koja se inače dugo ne koristi. Potom pogled na jedan zid sa slikom. A slikao sam jedan cvet koji se nekako uspeo pojaviti u decembru. Potom ide jedna fotografija trga Nikola Tesle, mada je dok sam ja do tog došao već bilo oblačno, pa su se boje malo izgubile i sve nekako sivlje. Tu je i video koji sam snimio na trgu, da se vidi kako zoomira i kako snima video, s tim da sam ovaj put opet koristio tripod, pa je to sve dosta stabilno. Također sam snimio i na početku jedne ulice
video, ali ovaj put iz slobodne ruke sa kompletnim zoomiranjem, znači do kraja. Međutim, vidi se da takva opcija zoomiranja iz slobodne ruke kada je u pitanju video, pa baš i ne radi dobro. Jednostavno to ne ide. Zatim sam probao da snimim i video sa nekom priručnom stabilizacijom na Dunavu, ovo je na Dunavu, kod Zlatne Krune, gdje sam se naslonio na jednu žardinjeru u blizini Dunava i potom zoomirao jedan brod koji se nalazi u daljini. Ovdje je rezultat sasvim dobar, s obzirom da nije korišćen tripod, rezultat je zadovoljavajući. Canon SX740HS ima i dobar makro, pa može fino da snima i iz blizine, a to sam ovdje pokazao sa 2 fotografije mahovine i sa jednim video snimkom. Iskreno da kažem, decembar je i nema baš nekih opcija šta da se snima sa makro modom na fotoaparatu. Ovi rezultati sa snimcima mahovine su sasvim dobri. Napravio sam i 3 fotografije po sunčanom vremenu Hrama Sabora Svetih Apostola, gdje je prva slika napravljena iz totalnog hlada. Znači, sunce je totalno zaklonjeno, dok je na drugoj napravljen snimak sa osunčane strane hrama. Tu se već može vidjeti razlika između toga kad se snima u hladovini, da ima manje svjetlosti, i kako je kad se snima na osunčanoj strani. Treća slika je prikaz kako hram izgleda od napred, koja je slikana u istom periodu. Sad dolazimo do snimaka noću i uz to je padala dosta jaka kiša, sasvim solidna. Fotografije su, mogu reći, solidne. Prva prikazuje ulicu gdje se koriste neke narančaste sijalice, pa je sve nekako u tom tonu. Druga fotografija prikazuje jednu raskrsnicu sa semaforom i mogu reći da to izgleda prihvatljivo, s obzirom kako je vreme bilo. Tu sam snimio i jedan kraći video i on već izgleda lošije, ali u isto vrijeme prikazuje sasvim dobro kako je kiša padala. Vjerujem da se uz neke promjene može doterati da to bolje snimi, pošto ima i dosta opcija za podešavanje videa. Kao što sam rekao, sve sam snimao na auto modu. Potom sam napravio jednu fotografiju na trgu Nikole Tesle. Ovo je sad pred Novu godinu, kao što se vidi. A nakon toga sam snimio i video. Također je kiša padala. Meni je ovo lično prihvatljivo, jer je sve na automatskom snimanju, kao što sam rekao. Sam video snimak je solidan, s obzirom kako je kiša padala, ali inače u opisu i drugih korisnika ovog fotoaparata se kaže da on lošije snima kad je slabija svetlost, i to je sasvim tačno. Potom sam napravio i jedan snimak kako se ponaša stabilizacija pri kretanju kroz šumu kad se hoda. U osnovi je ta stabilizacija dobra i na nivou je zlatne sredine. Ima dosta fotoaparata koji to rade na lošiji način, ali ima ih dosta koji to rade na kvalitetniji način. Na kraju ide jedna fotografija Dunava, pa potom i
jedna fotografija motela gdje se vidi plava ruža i zatim znakovi koji se nalaze uz reku. Za kraj vas pozivam da se pretplatite na kanal, ostavite neki komentar i napišite pitanje. Preporuka je da pogledate i video kako dodati slova na YouTube i na kraju sve vas pozdravljam do sljedećeg videa.